Preview. Makun raya. Itu satu. Jadi atinulu ki mak davuran pusarangan ni andrelah kita. Pak mega maku kebe makun rai. Onro sibuna nasangalena. Sinina andrena na pasamaan mani malali online. Akhirnya malundray na sunasuna babalu online jatuh cinta laki na si babalu online salingko muduk pay lakutu. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Magi makukwewe lakaya de na senga riba ini na nasaba angke lakay na boleh mapalau de na balay na kang Andre na balay na kasi na balay na kana na bakasing tongko na iki angke lakay na takapo na bala bawa mi lakay na makada lokon wala niya le tongko kalau ko minung ang katukko kulkaseway wala ko manre biste banemu bene bangsa na yewe mak. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Yang kedua, ya roidina boti itu nabi tayo ruwatewe ko anak na Fatimah. Nigi makun rai. Matuluk masasak jamaah yang dirahmati Allah. Masasak ang ipakian na lakanya. Iyari ka pakian na anak-anak. Jaka-jakeng gemak na anak-anak. Jasa perusa-perusa ni janggo na lakainya yalangi apala yatu labo bene sin ruba-ruba apala na reko to mapandre to sisebut to maluhu makun rai matinulue masesak dengan penuh keikhlasan rasa perusa-puru janggo na lakainya. Jamaah yang rahmatal Allah mega makun rai masesak makbusa soe makbusa to timwewe. Jamaah yang rahmatal Allah tasangamay yatu makun rai ko mananai mabela dalik na matandram mato tu yatu makun rai na hujewe mananna asalamanibi itimunna pasti mananna magay nasabak maringang inaka silapa miada na laki na luar biasa. Jamaah yang rahmatal Allah tabi tengkalingay di boti buranewe tamabu sa sabun na makun reye tangang kawat din na sasak makun reye tangang kawat din na dumpu dahuran na makun reye narekotannya lakaye pukang kange anu wat diri ba dumpu iyar gawat di anu riba busan ni anu wat diri sika aga betul na yaro idi lakay ahi bainemu mapamu yaro anina sunaswewe pakianna awalagi ye kom bojin mita makun raya mak baju SMA baju SMA toko ikolah bobaene dalam nakamarakmu. Jamaah yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala pamega maku macuani pedek mengurek-ngurei. Jamaah yang rahmat Allah susesa de segaga komi Belanda. Jamaah yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga tengkalinya sidi boti makun raya maka dasuna bito ya ruwat tere ko anana nigi makun rai matinulu matampu. Jamaah yang dirahmati Allah selama matampu ya tulabo makun rai malaikatnya Allah yang memohonkan ampun atas segala kesalahannya. Jadi si anakna li sulabong indo mabacing boleh rido sadosewe pada anak-anak silalona jadi makun rai matampu na inapa min mana dengan penuh keikhlasan. Mega makun rai lo memana nagore mana dotoro namo basi na ranjana rumah sakit na kamuru-muru itu gora si borek na padina mada pela kena bicika ngiba buralo mo memana agar buralo mo memana mada pela kena ma bakasini barengaramu baca ni yewe la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin tapa mate ibenena mata kotu liwat padina maka memang aja maka ni kumapako je mate ilake na aga nasan na sa melo matoko pacici. Jamaah yang dirahmati Allah iya na tubasa barna ilas ni makun raye maka na nabita hakku zauji ala mar'ati aja musuwi hak na lakaimu ye ko makabi ilakaita
talallaloy nasaba nigi makunray ikabi ko laki na wekatalo nasampiang ibakabi na laki na wekatalo madosa labo baine selama 40 hari 40 malam sinin na toy kolebo na lino mataro-tanro gangka ele loko tumakunray na boji sampiang lakay na tapi nigi baine nigi makunray ale na bunga merah kena kolebo na ranjange pada apalanna komendre satu kali haji dan umrah tanpa mata wabak langsung makbau jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala agar semangat na botingnya lebih ningannya jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala oke ni pura ni romakun raya pura ni ya lo bawa pasaku boti makun raya buranewe tumbok ma parenta dena wati makun raya parenta lakena mado sama kun raya ye ko matandre sadana ko lakena arui desa na marigaga detong mataruna oh dewi manyamakin inaw boti burane sinangi magareta pada sisa gerta Pak Ustaz madoko macet deh tapi ya desu madoko ya loro mak jam tapi ya bawa na boti buranewe ko mebu ko na anak aja lalu na ya mengarang apa yang mebu anak non rolara benemu napa mun tejak jompi astagfirullah jamaah yang dirahmati Allah oh karena ye telu sama kun raya kana boji jallo lakaina mado sama kun raya kana basaru kang batu mata lakaina kecuali kalau seru mata simula jaji desa na marigaga pak mega makun raya na jallo lakaina serta batu matana tabaka kasi merengana tabu asal toliloki macai agi na toliloki macai jamain rahmatillah Allah mega urap petu akhirnya men retakanange boleh risanya lasastarong anu lasastaro jamaah yang rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala pertama aja nak munanna ilakaimu riwat tuhuruna boleh mapalau ya ko boleh mapalau lakaita sambut dengan penuh kebahagiaan terganteng dari pecondrengnya aku sampe kampungnya dari pondrang ayewe wih luar biasa gantengmu sayang cintamu membunuhku engkau hidup aku mati jamaah be wah sangi maledaki jamaah yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala aibu agar sambut ala ko dindi angka puliana lakaimu na isukuruki apa ampe ya ruhuliana kona bonciki lakaita na babarakang isumangaki aja takada tapa boy makara wedeng syukur maraja deh angka dale halal ta na wiringi kung Allah taala insyaallah insyakartum la adidanakum na tambenga ki kung Allah taala mega panaya kedua aja nak munanna ilake mu komandri mega makunrai na balena kang andra kay na mananna toy iarga mega makunrai mandre na lake na apa na salai asala angka makunrai mandre lake na apa na salai na sin rupa mi lake na si bawa chokiwe ya komelo ki pa korebu tabara jenga dampa mega lada to masara maku kewe pa mage chowi lake na to di kalinga vedato jokai botingin ng kalinga cara mapernikahan tame masige ng kalinga katoba lisu boleh si lolonga para sanji na baca dosa lama olora man bawa de gaga lari tapi ang kato sumangat na yato ko manan na imakun raya meto se tange men rebola iya meto pamakare se tange aga biala men rebola ang kani bos kuya ase lo man yala hadiah HP jamaah yang rahmatul Allah subhanahu wa ta'ala itu tapi isa madari na tolimanan na makun raya ya itu na tolima sumpah ya tu makun raya ya kodemu basupui kewajibanmu ya reiko labo burane ya na to basabarna ya roidi lakaye jamaah yang dirahmatullah Allah boti burane kalinge mau makan na bainemu tanggung jawab engkau nikahi dia karena Allah bukan karena siapa-siapa
Pak makada itu to matuata bu iman. Ola baco, uballo benenga ko anak makun rena yanu. Iye pak bakele kami walina loria. Sompana sukewe. Mutarime masiga makada. Utarime allo benenga anak makun rena yanu. Iye we sompana sukewe. Karena Allah. Jadi nanakna, gayana, ledakna, ekutunna, aganna kome. Ini laki tanggung jawab. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin terhadap wanita. Pertama yang diboti buraneme. Nasa nabita, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik di antara kalian yang baik ahlanya terhadap istrinya. Ajalala mutendangi bainemu. Ajalalo makada-kadai bainemu. Ajalalo sakaruba mubadangi bainemu. Ye komelo ko padiri nak makun raya bainemu. Pakasingi pareng ngarata lori pung Allah Ta'ala. Coba-coba jok ke rumah sakit. Ide perjuangan makun raya memana anda sarasana makun raya. Kedua, aja mu makadi ko bainemu. Aja naidi lo parke buliata. Alami baineta. Komelo ki makadi ko makun raya. Coba-coba ide perjuangan makun raya ko basai. Pura masampaya subuh na chamme. Citang anak neng na joka basae loro makun reye debi gagal lisu macene matawa di peti laki kedi jamaah rahmatul Allah. Ini andra sarasan makun reye si lisu si na bangajai si ya roba lewe na bette na nasu dan lain sebagainya na bakasingi rasa-rasana tania lena bunga mandre. Ni ka balik lakai na balik nekeng angka mana sesa lakai na kasih napa maluru. Pura si malur na bulu mana si peneme makun raya na bisai si dalai sebagainya perjuangan na makun raya yang itu sabaran na khairukum li ahlihi sebaik-baik di antara kalian yang baik ahlaknya terhadap istrinya. Kadalona masyarakat bene kuliwan nana liwa pedarama abra dan sebagainya. Nigi makotober di makun raya. Cauna lakai kumaga. Nigi makun raya regala bol lakai. Sabara mulai si mana bene ni regala lakai na. Ya langit apalah sim rupa-rupa watuna nakan alasan Nabi Ayub alaihi salam. Jamain rahmatul Allah. Dan yang terakhir, pakasingin na sampajan 5 waktu. Boti burani matinulong mas sampajan 5 waktu. Makunre matinulong mas sampajan 5 waktu. Insya Allah, najagay ki pong Allah Ta'ala. Mo mga bate na tawin na lope jari ki. Inna salata tanha. Anil fahsya iwal munkar. Na iya sampajangin na bebeleki na boleh riyan mapejajai. Nega ka ba sampajan masasa. Letu na sungai nyamu mana siya perkiwinang. Kana masigi letu na bonta mana siya perkabernikahan. De bagagurun tu kole panga masampaja ko masigi to masasa. De kaga itu masampaja mau ata mapagima mau ata masasa. Contoh Allahu Akbar. De kaga. Biasa na burabi jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Aja lalu. Dan yang paling terakhir ya ridi boti buranewe malam pertama engaralale mak baca doa supaya bukan setan yang bercampur. Taberjenga dampak buka dewa pak guru. Angka bura baca ramai. Ajan utap ke sana kampunge. Makun raya macua. Alhamdulillah malolomoko na burane makun raya. Makun raya macuani kasina. To maka dena kagalalan na kapa dalam ilmu kadoktera dena kagalalan makaramelo matampu. Lakay na kasi macucatodi. Tapi iya nunda macaramay hadirin. Dito sombong, tapi ba masera kung Allah Ta'ala jamayan rahmatul Allah. Sila pa ba doang to ba gurungi. Agaro, teu ba gurungi, ubalay bangi. Agaro, yemir baca. Robbi habli minas solihin. Sisa na 4 tahun kemudian, napaka nundang. Marjolade iya rola bumakun rekoyawana pa we. Tapa nagatangin limaku. We pa ustaz, syukur maraja ka pa ustaz. Ang kanano remu, ang kaniro kasina, makalolo ni kobolay. Bayangkan Pak Ustaz, si Sele ka ambo anakku baca ya rumah dong selama 4 tahun komeloy mendara. Toli baca ya roh. Jadi aja tabaturan nu masalah anak aja tabaturan nu. Insya Allah asal dito tabaturan nu kumung Allah Ta'ala. Elomoki kumung Allah Ta'ala. Insya Allah dalam waktu yang tepat Allah akan berikan. Selama jangan suka berburuk sangka kepada Allah. Allah Maha Kaya. Allah Maha segala-galanya. Allah bisa segala-galanya hadirin jamaah rahmat Allah. Tidak ada yang tidak bisa. Kun fayakun. Terjadilah maka terjadilah hadirin jamaah rahmat Allah. Yang natu sabaran na matuana botinge manituta. Ya ko jaki lari manituta aja tama bedar. Mega matua.
Mana itu pertama na mina boji, baan kau tumor tunar na. Mana itu kedua na cacay. Ito ni macay, yaroy dito sa barak. Asal angka matua tolilo macay, yari ko lang manitu, gan rusuk bawan ni. Menre ita kanana nagoreisi ko to. Na waking kaluko, menre na takanako. Ito na lang ito ka napo. Jamaya matal Allah Subhanahu wa taala. Waya itu biasa nasa live itu napakimasa sekali. Tumalibi ng ngimaku to, madari itu kasi mate bilake na napa nasasaalena. Toli nano lake na sana mate lake na nape bora. Gora. Weh, musala ito mga kababaan. Di ka na marupang kasi, di ka na marupang anak. Weh, musala ito kasi na, penawadi ni moto yan ako tomate. Lima ka na, munod pa ito, mo po. Jamain rahmatullah, mudah-mudahan na kung menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin, ya rabbal alamin. Ya naroh, wala si bareng harangeng, saya mewakili keluarga, teman-teman boti buranewe, paling ang idobala limaku, napamula dicapa gawar tercapa aja. Marajay lo dampal di mana khusus pengantara na boting makunraye kama na ang kaukat timuna kedo na iarega andrena riwatu na mapamula mamanu menrek na duta malino na letu kiri tanana he ribolana alena anaki boti buranewe kabareje ngang dampeng atas salangan na aja tatiwir nga lisu atas salangan na tasapya nga karisan-risan na kaderata tasalur nga riawana tudang ngeta Senga isi mata jarung, nabali senga toki, to si hupuran lino, aja na to si rampe ngeja. Nasaba tumatuan na botingnya kasi, naraba memang mitu alena cebe, namun ni cebe, nareko to mapandreki masyorengi, pepai makalu. Billahi bisabilil haq, nun wal qalami ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.